Wengenza ukuthi ake nibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi Admin uqhamuke le channel iqinisekisa ucinzile subscribe uthola zonke izinto esiyiposta kuyona ke le channel. Sekuveleke indaba zokuthi usesulileke esikhundleni umphathi wokhozi FM uSibongi Ngcobo. Indaba ke lezi zethu sabantu abaningi sibeqalile ke ukukhuluma ngazo einkundleni zokuxhumana babeka ke imbono yabo ehlukahlukene. Nakumithi ke kumhlulile ukuba umholi oneqiniso. Nanguyethi umuthi ke wathi kumthandeni ukhozi lona ke oluzoyikhipha ke kulolu daku olwasifaka kulo. Nangumithi lento enziwa indoda eyodwa ngoba ke ngafuna ukwamukela isimo sokuthi ayiselo ukuthi asihlala lapha ku-comment section ize uvo lakho ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba. Wengenza ukuthi ungakhohlwa ucinzele usubscribe uthola zonke izinto esiyiposta kuyona ke le channel. Mina sengiphuma kanje.